Big news, big news, big news. Transfer news muri ekipi ya APR Football Club bakomeje kugenda bashakisha abakinnyi bagiye batandukanye. Uyu nguyu we ntabwo asanzwe, ekipi ya APR igiye kuba imanura ku isoko. Nkundira nkugarukire kuri uyu mukinnyi umwe niwe ngiye kuba nkubwiraho. Ekipi ya APR igiye kuba imanura hano i Nyarugenge, ariko mw'abantu mwe ntago ari ibintu byoroshye kugira ngo ekipi ya APR ibe yamanura uyu mukinnyi kabisa ukina mu kibuga hagati, kuko ni ibintu bikomeye cyane. Ekipi ya APR irwangana n'amakipe agiye atandukanye kandi akomeye hano ku mugabane wa Afurika. Ubwo ngubwo icyo ngusaba we ni ukuba warakanze subscribe, ubundi ugakanda like, ni byiza cyane. Ubundi tukagenda tubana neza cyane gatanu kuri gatanu amakuru ya transfer muri amakipe agiye atandukanye mukunda, Rayon Sport, APR ndetse n'izindi zigiye zitandukanye kabisa za hano mu Rwanda. Iyi ni PMTV5 Rwanda, nizere ko mwakanze subscribe, ubundi dukomeze kugenda twubaka umuryango umugari wa PMTV5 Rwanda. Wakubaza ati amazina y'umukinnyi bamwita nde? Bamwita Claude Gunoru. Uyu Claude Gunoru yavutse ku itariki 18 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'ibihumbi 2002. Birumvikana afite imyaka igera kuri 24, akaba yaravukiye mu mujyi wa Abidjan mu gihugu cya Cote d'Ivoire cyangwa se icyo bita Ivory Coast. Akaba afite metero 1 na santimetero 70. Birumvikana ntabwo ari umukinnyi muremure cyane. Akaba yaragiye aca mu makipe agiye atandukanye. Yaciye muri ekipe ya Williamsville, iyi ni ekipe yahariya iwabo mu gihugu cya Cote d'Ivoire. Akaba yarakinnyemo akiri muto. Akaba yaravuye muri ekipe ya Williamsville akerekeza muri ekipe ya Africa Sport d'Abidjan. Africa Sport d'Abidjan ni ekipe yo mu gihugu cya Cote d'Ivoire, murayizi nayo kabisa. Uhavuyemo amakipe agiye atandukanye yariteretse mu gihugu cya Cote d'Ivoire, iyi ngiyi twayita nka second class. Hanyuma yavuye muri Africa Sport d'Abidjan ahita yerekeza muri ekipe ya Stade d'Abidjan, iyi nayo ni ekipe yari ya Abidjan muri Cote d'Ivoire. Hanyuma mu kwezi kwa 9 2023 uno musore yaje kubengukwa na ekipe ya Licence Sportif de Berkane. Iyi ni ekipe ikina Botola kabisa. Botola ni shampiyona yo mu gihugu cya Maroc. Uno musore yaje kwerekeza muri Berkane, ariko agezeyo bitewe nuko iyi ekipe ya Berkane ibirimo competition ndetse n'abakinnyi bari ku rwego rwo hejuru, ntabwo yaje kuba bimugendekera neza. Iyi ekipe ya Berkane imutiza mu cyiciro cya kabiri mu gihugu cya Maroc. Ageze mu cyiciro cya kabiri muri Maroc yaje kuba umukinnyi mwiza wa shampiyona y'icyiciro cya kabiri muri Maroc, ariko mu bakinnyi b'abanyamahanga uyu niwe waje kuba best player wa division ya kabiri mu gihugu cya Maroc mu bakinnyi b'abanyamahanga, ni uwitwa Claude Gunoru. Sasa akimara kuba byamugendekera gutyo, akimara kuba umukinnyi mwiza, ntabwo byarangiriye aho ngaho. Ekipe ya Berkane yahise imutiza muri ekipe ya KSM Marrakesh. Iyi ni ekipe yo mu mujyi wa Marrakesh mu gihugu cya Maroc, ikindi cyiciro cya mbere muri Botola Premier League, shampiyona y'igihugu cya Maroc. Ahangaha uno musore ntabwo byarangiriye ahangaha, yaje gusoza amasezerano muri Berkane nubwo yari yaratijwe, ahita asinyira iyi ekipe yo mu mujyi wa Marrakesh yitwa KSM. ubwo mu magambo arambuye mugende mu birebe, ariko iyo ureba uno musore ubona yuko ni umusore kabisa uteye ubwoba ukomeye cyane. Yambara nimero 35 muri iyi ekipe yo mu mujyi wa Marrakesh. Sasa amakuru namenye kuri ino transfer, ariko mwabana mwe nizere ko mwakanze subscribe, mukande like ndetse mwe mutanga na comment. Ese ni umukinnyi mwakiriye mute? Ni umukinnyi ukiri mutoya ufite byinshi cyane yaza gufasha ekipe ya APR. Nuko ekipe ya APR irimo iramutangaho miliyoni zirenga 600 z'amanyarwanda kugira ngo uno mukinnyi abe yerekeza muri ekipe ya APR. Ikindi wamenya impamvu uno mukinnyi arimo arahenda nuko hari ama ekipe agiye atandukanye yo mu gihugu cya Maroc, harimo iyitwa La Jack Athletic
Wydad Casablanca ndetse na Wydad zirimo zirifuza uno musore. Ni akazi gakomeye kari buze gusaba agatuza ikipe ya APR kuba yamanura uno musore Claude Gindoru hano i Nyarugenge. Gusa ahageze nababwira yuko ekipe ya APR yaba ikoze ikintu bita deal iteye ubwoba. Hari abandi bakinnyi bagiye batandukanye bari kuvugwa muri ekipe ya APR, ariko icyo wamenya nuko ekipe ya APR itazigera ngo yongera gusinyisha umukinnyi w'umunyarwanda muri ino merikato, keretse umukinnyi wenda batije akaza gusoza amasezerano cyangwa se akaba agomba kuba byangombwa yuko yagaruka muri ekipe ya APR. Reka ngushimire cyane, nizere ko wakanze subscribe kuri PMTV5 Rwanda. Amakuru ya transfer yo ni menshi, nyuma yo gukanda subscribe ujye wibuka no gukanda konsogera. Ndabakunda cyane, MC Typhoon ko nitwa, mugende mu following, ubundi tuzajye tukomeza kugenda tubana mu bintu bigiye bitandukanye, by'umwihariko breaking news update ndetse n'andi makuru agiye atandukanye bagita big news n'ahandi wayisanga uretse kuri PMTV5 Rwanda.